mbere yuko mbagezaho ibijyanye n'ikiganiro uyu muyobozi wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiriye kuri radio, reka mbanze mbagezeho noneho ibyatangajwe na Perezida Paul Kagame kakomeza guteza ikibazo. Reka mbanze mbagezeho aka video ntavugiramo His Excellence, ubundi tugaruke noneho tuvuga ku byavuzwe n'uyu muyobozi Steven wahoze ari Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse akaba ari umudepite mu nteko ishinga amategeko. Le problème du Congo, the problem of le problème the region, de la région, le problème de la or région, even the problem of Rwanda, ou même le problème encore du Rwanda, is not M23. n'est pas le M23, je suis désolé. M23 is M23 a product est un produit, of many other problems that la have résultante not de been plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été addressed résolus for decades. depuis des décennies maintenant. If you remember Si vous vous rappelez the bien, problem of le problème M23 du M23 was there even before existait même bien avant que, before Tshisekedi became president. avant même que M. Tshisekedi There devienne was a président. problem C'était related to it un problème in 2012. If you Et remember, en 2012 même, ça the remonte à history, you see 2012. that. So, Alors, and having to do with M23 and the people related en to ce qui concerne le M23, M23 et toutes les personnes this, liées au M23, les, Congolese, les Congolais but who have Rwandese heritage. qui ont bénéficié donc de The l'héritage borders rwandais, that were drawn during colonial times les frontières qui ont été bâties cut our durant la countries période to coloniale pieces. ont A big part of affecté, Rwanda was left outside. on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie Congo, donc du Rwanda qui a in été South, donnée Western Uganda, à l'est du and Congo, so on and so forth. You le have sud à populations l'Ouganda, etc. Nous in avons une these coopération parts of other qui countries existe other than déjà Rwanda dans ces zones who et have qui ont a Rwandese background. c'est-à-dire qu'il y a But déjà they are des liens not qui existent entre nos Rwandans, they are citizens entre nos of peuples. those Il countries y a déjà beaucoup that de absorbed those parts of il y Rwanda. a je pense qu'aujourd'hui la situation est colonial évoluée, times. déjà durant la période So this is a coloniale. fact. It is a fact of C'est history. clair et You can évident research que that, you vous can pouvez vous find regarder details. même au niveau It's not, remonté dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. So those problems are Donc, ces much problèmes older than sont- me and much Me older than dépassent, Tshisekedi vont au-delà de and ma personne, vont au-delà de la personne du Probably président those who- Tshisekedi. were there at the time are no longer alive. Je pense même que toutes ces personnes That's qui the étaient origin of it. vivantes à cette période-là ne sont plus And de ce these monde. Donc je people pense que have aujourd'hui, been denied their rights ces within peuples the Congo. ont renié donc leur And lien the avec le problem I Congo. referred Et to of 2012 quand je me rappelle donc la is situation when they took en up arms 2012 against où their il y a own eu des attaques, où il y a government eu because of cette this attaque problem. armée, c'est là So le début that de was l'histoire. Aha Perezida Paul Kagame rero yagarukaga ku kibazo cya M23, ku kibazo gikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yavugaga ko iki kibazo gikomeje kuba atari ikibazo cya M23, atari ikibazo cy'u Rwanda, ahubwo ari ikibazo gikomeye, ikibazo kirekire kimaze igihe kinini, ariko by'umwihariko kigashingira ku baturage b'Abanyarwanda babarizwa mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baciriweho umupaka. Abo baturage bakaba n'ubundi bagaragara no mu bindi bihugu. Akavuga ko rero ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwakomeje kugenda bubaheza, aribwo bwagiye buteza ibibazo. Ni amagambo rero Perezida Paul Kagame yavugaga asobanura ko iki kibazo atari icya M23 ubu ngubu, cyabaye no mu mwaka wa 2012 ndetse kikaba kiruta we ubwe na Tshisekedi ubwe. Akavuga ko rero ari ikibazo gikomeye cyane. Reka tubagezeho noneho ibyatangajwe n'uyu muyobozi Steven wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Honorable Steve Mbikaï, bonjour. Bonjour. Dans une récente vidéo, le président rwandais Paul Kagame a affirmé que le problème dans l'est de la RDC n'est pas le M23, mais la revendication ouverte. Honorable Steve Mbikaï, mwaramutse neza, mwaramutse. Mu mashusho yerutse gushyirwa ahagaragara Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ikibazo kiri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari ikibazo cya M23, ahubwo ari ikibazo cy'ivugurura no gusaba ku mugaragaro ubutaka u Rwanda rufata nk'ubwarwo. Ku ruhande rwanyu mwagaragaje ko mutemera ko haba ibiganiro by'amahoro birimo M23. Mushobora kudusobanurira impamvu ubona ko ibyo bidakwiye?
Steve Mbikayi ati icyo ngomba kubanza kuvuga nuko ibyo Perezida Kagame yavuze atari ibanga na gato. Ibyo ni ibintu twamaze igihe kinini tuvuga. Intego ya Kagame so gushyigikira umutwe wari wose, ahubwo ni ukwifuza gufata no kwigarura ubutaka bwa Kongo. Ibyo twabivuze kenshi, none nawe ubwe arabyiyemereye. Bityo rero ikibazo cy'intambara iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntikirebana na M23, ahubwo M23 ubwayo ntikwiye no kubaho. Iyo hatabaho raporo z'umuryango w'abibumbye, iyo zitaza kugaragaza ko ari ingabo z'u Rwanda ziyoberanyije, ibyatangajwe na Kagame bihura neza n'ibikubiye muri raporo zitandukanye z'impuguke z'umuryango w'abibumbye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu munsi nta maka bigisaba, ibintu birasobanutse. Ntitwakagombye rero gukomeza kuvuga ku biganiro by'amahoro byatangijwe nko muri Nairobi mu gihe byasaba ko M23 igira uruhare mu biganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Niyo mpamvu ibyo biganiro byakabaye bibaho cyangwa bikabaho ntibyahindura icyerekezo cy'intambara, kuko intego y'igihugu cyaduteye ari imwe: gukomeza kwigarura ubutaka bwacu no kubugira ubutaka bwabo. Nyuma y'ibiganiro u Rwanda rushobora kongera gushaka indi mitwe yitwaje intwaro, yaba M23 cyangwa indi kavuka, kugira ngo rukomeze intambara. Twagize ibiganiro Sun City, ntibyabujije ko nyuma hazuka indi mitwe yitwaje intwaro. Twagize n'ibiganiro Igoma, nabyo ntibyabujije ko intambara yongera kubura. Bityo umuntu wese utekereza ko ibiganiro birimo M23 byakemura ikibazo aribeshya cyane. Icyo ngewe nabo duhuje ibitekerezo dusaba nuko EAC ndetse na SADC badakwiye kwemera ibyo biganiro gusa, ahubwo bakwiye no kwamagana ku mugaragaro igitero cy'ubugizi bwa nabi by'u Rwanda kuri Kongo. Ibyo byatuma habaho icyizere hagati yacu, hanyuma abanyekongo ubwabo bakicara hamwe, bagashyira hamwe imbaraga zo guhangana n'igitero cy'u Rwanda, ndetse bakaganira ku bibazo by'imbere mu gihugu birimo n'ingengabihe y'amatora n'ibindi bibazo bya politiki. Umunyamakuru samubwira ati murakoze bwana honorable, niba ibiganiro by'amahoro byaba birimo M23 kandi nyamara intandaro y'ikibazo ari bisabwa n'u Rwanda byo kwigarura ubutaka bwa Kongo, ni izihe ngaruka ibyo byagira ku bwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku mahoro mu karere? Steve Mbikayi ati byaba ari ukwibeshya gukomeye, twaba turashe ku ruhande rutari rwo, kandi byanaha urundi rugero n'abandi bashaka guhungabanya igihugu cyacu bakumva ko badashobora kubikora ntibahanwe. Ibyo byashyira mu kaga ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutekano w'akarere kose. Gukomeza kwemera abantu bashyizwe mu gisirikare cyangwa mu nzego z'igihugu banyuze mu kwinjizwa n'u Rwanda bivuze gukomeza intambara aho kuyirangiza. Nge nkaba nsanga tugomba kwihangana tugashingira ku mateka y'iki gitero, tukemera n'ingaruka zose zishoboka, ariko tugamije kugera ku gisubizo kirambye kandi cya burundu. Igisubizo cyose gishingiye ku biganiro byatuma kongera kwinjiza mu gisirikare cyacu cyangwa mu nzego z'umutekano abantu bakomoka cyangwa bafitanye isano n'umutwe wa M23 ntikizigera gikemura ikibazo, ahubwo bizakomeza gutuma habaho kwinjirira igihugu. Bityo ikibazo ntituzigera tukibonera umuti. Ku bwanjye mbona ingendo zose za diplomasi zikomeje kugenda ziba, aho perezida ajya Angola, aho ajya Lome, ajya ahandi henshi, kandi ibyo byose bituma abantu bagira icyizere. Ariko nge nk'uko mbibona bitarenze ukwezi kwa Kamena iki gitero cy'u Rwanda kizaba kigomba kuba cyashyizweho iherezo, cyabaye amateka, kikaba ikintu cyahise. Umunyamakuru ati muri urwo rwego ni ubuhe bwoko bw'ibiganiro cyangwa imishyikirano mubona byaba bikwiye kurusha ibindi, kurusha ngo hakemurwe amakimbirane, cyane cyane dushingiye ku byifuzo by'u Rwanda byo kwigarura ubutaka no kurengera inyungu za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Steve Mbikayi ati ibiganiro byonyine bishobora gukemura ikibazo n'ibiganiro hagati y'abanyekongo ubwabo. Abanyekongo basobanukiwe n'ukuri ku gihugu cyabo, batagirana imikoranire n'amahanga. Twaravuze tuti oya ku bayobozi bamwe ba madini, cyane cyane abiyita ababyeyi
b'iyobokamana bakomeje kwitonda no kugenda buhoro ku Rwanda, ntibarwamaganye na rimwe. Ariko nyuma y'ibyo Perezida Kagame yatangaje uyu munsi, ndibaza ese abo bishimira kuba baramwegereye, ese abanyekongo bafitanye isano n'iyo nzira barishimira ibyo bakora? Kagame aravuga ku mugaragaro kwigarura ubutaka, mu gihe bamwe mu banyekongo n'abandi bafatanyabikorwa babo batekereza ko bashobora kugera i Kinshasa no gufata ubutegetsi, nyamara u Rwanda rufite ubushobozi bwa gisirikare n'ubwa tekiniki buhagije bwo kubikora rwonyine. Ntibyumvikana gusaba M23 cyangwa imitwe nk'iyo gufata ubutegetsi mu gihugu kinini kandi gikomeye nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta na rimwe byigeze bishoboka. Ntabwo byatinda na gato ngo umuntu ahite ahinduka. Nta gihe cyo gukererwa ndetse no kwicuza gusubira mu gihugu no kwemera ukuri. Icyo gihe abanyekongo ubwabo bashobora kwicara hamwe bakaganira ku kibazo cyabo, icyo leta ya Kongo igomba gukora kugira ngo irengere ubusugire bw'igihugu ndetse n'ubwigenge bw'igihugu cyacu, ni ukwirinda ko intambara yakomeza igihe kirekire. Dushingiye ku mwanya usobanutse watangajwe na Perezida Kagame, njye mbona ko igisirikare cy'u Rwanda cyinjira mu bice nka Bunagana ndetse n'ibindi bice bitandukanye nk'aho ari mu isoko, atari ukubera ko abasirikare bacu ari abanyantege nke, ahubwo ni ukubera kwinjirira mu nzego no kubera ko iyi ntambara itagikorwa mu mirongo y'imbere gusa, ahubwo ikinirwa inyuma y'ibigo bya gisirikare aho amafaranga yasimbuye intwaro. Icyakora isuku n'ivugurura biri gukorwa ubu mu nzego zo hejuru by'igisirikare bishobora gutuma igisirikare cyacu gisubirana icyubahiro n'ubunyamwuga. Bityo rero tugomba kurwana, ariko ku rwego rwa gisirikare, atari gusa ku rwego rwa diplomasi nk'uko biri gukorwa ubu. Ndabyizeye ko dufite ubushobozi bwo gutsinda, ariko ibiganiro n'umwanzi mu miterere iriho ubu byaba ari intangiriro y'ikibazo gishya aho kuba umuti wacyo. Bwana Depite Steven Mbikayi, ndabibutsa ko Depite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni Shalom Radio Televiziyo irabashimiye cyane. Uyu Steven Mbikayi nawe akaba yahise abashimira. Uyu mugabo Steven Mbikayi akaba ari umunyapolitiki wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uzwi cyane mu itangazamakuru no mu mpaka za politike. Mu ncamake, ni Depite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabaye minisitiri w'amashuri makuru na za kaminuza mu ntangiriro z'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi hagati ya 2019 na 2021. Akaba azwi nk'umunyapolitike uvuga adaciye ku ruhande, akenshi anenga cyane u Rwanda ku kibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niwe rero wari wagiranye ikiganiro n'uyu munyamakuru nk'uko tukibagejeho 5 kuri 5. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.